done so much for me, I cannot tell it all. NARA EKELEMO. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. NARA EKELEMO. Chukuna kwa moriele. When you heal completely. Ni The Gospel Celebs mukomeje gukurikirana ndi Florent duteye nkuko bisanzwe ariko muri aka kanya ndi kumwe n'umuramyi umukozi w'Imana Bigizi Gentil, umwe mu abantu batari bakeya bakunda kubw'ibihangano bye. Ikaze Bigizi. Murakoze cyane. Amakuru Amahoro. Mbere yuko tugira ikindi tuvuga cyose 2019 yatangiye ite? Kuri nje ntabwo yatangiye neza kuko nahaburiye umukobwa wanjye twari tubyaye. Ntabwo yatangiye neza cyane. Ariko rendezvous ni yindi ni hahandi ntabwo ducitse intege, turakomeje kuko byose mu kuboko kw'Imana twakiramo ibyiza n'bibi. Ubundi iyo tubuze umuntu dukunda hari igihe tuba tuvuga ngo yakoreye ijuru cyangwa ntiyarikoreye, uriya we kuri liste twabyemeza nibyo kwemezwa uyu munsi. Uriya no muziranenge ni nk'umumarayika tuzamusanga. Yakoze cyane Paul, kandi ukomere kandi nabonye koko ukomeye, ariko nkubonye mu gihe abantu ku matelefone atandukanye kuri ku mbuga nkoranyambaga hari indirimbo uri kugenda bareba, niyo yingi turi kurebana hano, indirimbo yitwa NARA EKELEMO TIM GEOFREY. Ni indirimbo nawe wakugezeho? Ayangezeho kabisa. Mbwira rero aka kantu bigize aka kantu urabona kameze gata. Aka kantu ni hatari kabisa. Uyu nguyu ni umuntu wo muri East Africa wagize atya gasubiramo avangamo n'igiswahili. Tubwire. Ni umuhanga cyane. So ikintu cya mbere afite ijwi ryiza, ikindi gitangaje gakoresho yakoreshaga mbona kadasanzwe k'Kinyafrika, sinanga si ariko kameze neza ukuntu. Chukuna kwa moriele. When you heal completely. NARA EKELEMO. Chukun marobimo. Isi ikendule. NARA EKELEMO. What shall I render? N'ijwi ryiza, afite n'ijwi ryiza. Nagakunze cyane. Ni indirimbo usanzwe uzi? Ndayizi. Hari akantu wibukamo waririmbaho gato? Ndayikurikirana gusa ariko ntabwo nafata umwanya cyane wo kuyiga ngo nyiteho. Nyimenye. Yego. Imyandikire rero ni myiza, ariko turava kuri indirimbo tuyivuzeho tuyirebeho gatoya tugaruke mu kanya gato cyane. Chukuna kwa moriele. When you heal completely. NARA EKELEMO. Chukun marobimo. Isi ikendule. NARA EKELEMO. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render